kita, sok kita. Ya loh.
Grace Buru. Ah, populer nama. Populer tadi. Oh, perahon ay gana. Buat orang kami siap kumulkan na. Nah, sepakat kita mabayan angka aturan ni Syarikat Partai da Grace na, Bung Lola. Gabi naman, gabi. Dua-dua mah adok ni Syarikat di. Jadi kita masih wapa, orang-orang pangarahut na. Kemudian besok dia angka satu dan kumulkan na. Nah, mata debat amang goki pas-pas na. Matutu. Itu masa bukan tiga ras tapi ani bungan di Barnau saya batal batama goki pasal matutu Matutu. Bede ba? Nah, amat satu orang orang berumah lagi karidu tidak kami wakili mah partai perjuangan bahwasannya naruh sudah sudah turut berduka cita di Parlau di Tulangon. Gabi. Itu soal ini kan nabi terpaksa ni soal amat satu orang kasih maruhamu. Gabi. Satu orang soal hatangnya dua asal itu mana itu apa golong-golong parah nah. Terus soal ini kan nabi terpaksa ni sepedi perjuangan bahasa itu kurang nama pinasula soal ini mah. Gabi. Sama. Lima tinggal 2 hari di perbuatan yang Gabi. jadi besok kami sama pasapun karena puan pengaruh surat di mana lalu sini mau tulang itu surat-surat ini lapor dulu semua Kalau nama gabi. so 5 malah itu Lagi mana? ison mudah-mudahan mau doang siang baru rasakan berita naung jumolo udon dalam pelatihan. Jadi kami perwakilan Bison saya manajemen anggota doa pengurus doa Markabuni Roha di Parlauni Amangudon. Jadi Bison bujang sautin data-data di Amangudon, nama Saman Simarmata, nomor buku anggota 2801, tanggal masuk CU 6 Desember 2009, ahli waris Pos Asinaga. Jumlah simpanan di CU baru 32.670.470 rupiah. Gabi. Jumlah pinjaman 196.820.000. Untuk pemberkasan non di kantor Matahari. Jadi tonggo orang dulu kami 5 set STF juta buka anggota gudangna 5 juta rupiah dohot STM dulu siap kantor tah kurang 200.000. Jadi bisa doang kami 5.300.000 semua STM dulu dari kami. Jadi asal soalnya dua mah pinti mana tinopa bolang pengaruhna tung pesanan namun penasaran kami cewek baru lama ngurus dalam saya itu sama mana pas-pasuna. Matutu. Kalau mama. Jadi anak mama Kalau mama apa? yang mau baru kami papasan pengurus di rumah aja mengalami mereka mau manuver di sini Mana mah? Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Ada sukacita.
Lumoni aka anggota di jauh nasogoni hita akan berkeluarga. Takka sepahu wata ami tutu sisara buru hita kana mardonga sahuta. Rohamu pasahaton ima ringkis itu suara. Las rohanami kami pemartam yang matong atari bata asana po dari dulu Jepang dari sana harina. Ngape daulah lapo akapang omon. Arong rohatan ini dua-dua nama toko. Asa dua nama hantam dia jaga duluan. Horas sami bonani hasutan nama calo. Rosika naya katutur nami nama kalian. Tarsongonima sak kami. Amang baru pasahat akas parna tuwaka. Amang baru panjangan. Atau pasahat. Lagi untuk Tuhan tay Jala Bolo adong merasa-rasa kesedihan jiwa-jiwa kesedihan ini di bagasan itu lam Padua buma tudungan buah kaina na adong dihuri asiboy adong dongan buma kata-kata itu Panginoon namin tutuhanda sa anggiat matong tuhanda na sa nangangaleo pangabulon jala tuhanda tong nangangaleo dalam katigurun pos maroham bolo di masahato lakam di masahato dirim tuwa naman na di mata lain koleron na lo dalam nautiu sangsoni di son ima dongan muna sa ulaw ima siap pungwanina anang umapay lagu songol lugu perpisahan inna tuh baru nama rudun mah hula-hula nama ramaran ke Raja Situkir nama rudun usai hula-hula na poso Raja Igulu songonima nang hula-hula na poso Raja Togatoros songonima partording ni Roroni hamuna saluk na Raja di hula-hula nami suara Raja nami ngasih kop Raja oke jadi lau manomu-nomu hula-hula mahami hula-hula nama ramaran kidot hula-hula na poso baik damang ma godang soba-sobai tatomu
margana marga siringo. Rodo kami digokon doon di jojomu dinababuan eme namar ludu asa luduma gabi ma akka parurasan luduma ng akka paggabian yang lupa di ang boru kami. Jadi saunata ni eme namar ludu eme sabajua parlinggoman ni Siboro di batalo siniotua horas mamu di paroro. Jadi sauni manang dia mu ang pinamparnya ang boru nami sa di solo may na sa tugatean nunga hupasan kami eme na marlugwi saat mamuna tupanggabian saat tupar horasa. Jadi borosong kami amang boru naboy hupatupahami saun adat nanain si pasator nami tuhamu opak lebar ma. Jadi Bupasan tayo matuaku, hamu mamanong tao mang nahami do, sumutya do. Rajai, Raja Semarmata. Disoro do kami siang gula-gula muna, gula-gula nama Kamaranggi, Margas Bukit. Nama sialau mai naon sari metua, lain nami dison na terjurik. Dison karoro nami adong do diwok kami ima diutek anak tulang. Boras Nabil manang namar ludu. Asa anggiat tujulan neron amang guru. Siap tamar pagdot tomat dari batang kanyang digulung-gulung batu kamu raja di pangurun nami asabir main napok di baul-baul ke pasalongan firman to dimuna saluhun na raja pangurun nami lucu-lucu mah tujulonon agak pasalongan asa bisa betul benar perlingkungan si borok amat dari batalo sulut tua horas mahita saluhun na di barorok jadi di barorok kami di kamu akan nama kamarang terlumodi katau siang kami hula-hula nama Kamarang las rohan kami di parporkan nilai namion terus di rohemat topak kamu asa napot di kamu song na datin na batua asa balka batu di rumah di bolo bago batu di soko nung agabi amang guru namin ang sari matuan asa gabi ang makamu buparan na diyan asa saat masol kinoko may tuwatan bukat kung kirodang ni bulan nung asat pisadari ang tamasat adat persari matuan yang ang guru namin son saat matubang gabian, saat matubang orang. Jadi amang guru, pertama domi ya adat las masaton nami. Marhide ulo serba las masaton nami siang kami hula-hula nama Kamaranggi gudang na obat. Molo pina amang guru kasahatan na. Molo abalasadon kasahatan tukera manang guru na. Nato lunay amang guru magaragiwan taring waktu kasahatan na. Maliatir raja nami. Amang guru. Jadi. Aro hamison sesuai dengan jojo muna. Takas do itay son goto hamido uju lain namion saur matua asong ini do hami son se marga gune sa sigolga Gabi itulah. asong dia da umpar adat na son bahan pe mangihut asong dia do na boy dipatupak kami tulang muna na poso so ini ma hula-hula sek kami malihat majo boy lo kami dojong di halaman seperti raja amang baru Malihat raja nami teluhun sada manu persanggoman tua pala iboto ni helamu napaupaton sada manu tua pala pahupumu raja nami somanima partordik ni ulus parbohatos yang kamuna hula-hula nami raja kulo lalu malihat gabi itulah. Jadi patikeno kupas mula timapar julo tomat kalibata namang alian ay pasok dito sa luhukna boy hita hipas apa di patikeno ima dinang jumolo matua manang ulan sari matua dinay nami di bagasan patikeno di sialan ima dihamuna sa luhukna parjolo ma tuaka lain nami amang boru nami diam kana martino dogon gitulah. Tekas sebarang kami di hasadon ni rohamona ima di napature-ture taringan tu ulam nilai niba di bagasan pertikyanon pasrohan nami lai Gitulah. di halo jamunai mama suma-suma tongamak taribata di lehon ma di hamura di hakahai paso di lehon ma di gejam ni merasa bui to katikinan yang roh ima di napatupahon di hakka ulam ni di hakka hamuna di hakka namar-namarangi asa doon ang manak kanisong nga nidok ni natua asa tampulan ni si Bagading main di atas ni bangiringan oras mahamon na diyan ka na marhamarangi ala totong dohorin kami marsi pairingan raja nami raja ni amang baru Gitulah. di haroro
namin ang kaning takas ko. Dihutya kaya bawa muna dorak doon, kena tulang muna upung muna. Ima ingin na ulit marlubi. Pita-pita namin may atong tumatari bata asal dia tujuan narion. Di panading nilai namin. Asal marluduma di hamuna panggabiat. Itu nang parharasan tuan katik kinanengro. Ido dan tua asa firmen na boki bahul-bahul doon yang gupat salongan. Irma to di muna saluhuna. Saya lucu-lucu manang dia kata. Jadi semenima di ibotoni ba. Itu takas nakaningan hubungi kami ditaringot di jujur mulu ni lain nami nang jumulo sa rimatuang nunga titiri marana titiri malboro marpahupus yan anak marpahupus yung boro mulu taringot tunasikot do ito diak kahita hajol manon deka pengiduan todoi tanyang ta tutuhatta asa jolosikok menyan sudi dana kotai baru ke asa boy di kemari pasita ditongan alaman dipungan alaman namarjul namarapangon jadi di hawa itu molo di ngotor pe ditiki apa somo ada orang ditiki nama jalo pasu-pasu pardonga sari peoko rakdo lain di gaon takasdo di sini do dan jadi sirang yang gososi mirang di hamatean ido perpadanan muna ditiki nama calo pasu-pasu pardonga sari peok kamuna di bagas jorong itu hatta di salani meto cupang ma di bagas seperti kenon nung ada abot be di itoku dan jadi sirang yang gosos siniran di hamatian alai bos maroham itu tersurat dui di Filipisada ayat 2 Kristus doha nguluat jauh jalalabado yang bu hamatian mariti-iti hamatian itu dalam tadi nalah manopot tu surga asal markos niroha oh itu tuh katikilan yang roh martangnya ko tuh Tuhan asa dahok dia ho tuh katikilan yang roh dia kasilas ni roh tangyang nami titokku didok na tua asa doha duka men na tugu-tugu di lubu pelipasang tugu-tugu di horbo pegeng maho itu satu tuh na saruma tua satu tuh na marnini satu tuh na marno jadi sok-sok nido nang dohot dia kabere nami takas na kaning huli kami ima bere nami bawa nahurang sikok dope dia kana marhas hotan tangyang nami to matlibat tapos maroham bere to katikina neng ro sayang dia matutong di patuloy to hatta sa makirat sa nadawa Diyos na jono ima sirok ka nito dim didok na tua monadong disi huli-kuling adong do disihun huli molho bere di nasumangun adong dandong dia kabur nasumar hamudian sirok ka nito dito so ni do nang do di beberenan dia kaburu liling adong inna pinay mana atop ni duna pos marham di hovere to katikinan nengro martangyang dohami martangyang na mangulo di horong di hula-hula sa luhuna asaan dia tujulan nyarion di patudu di ho dia kasirokan itu di tok katikinan nengro di do dia tua mula adong imna disi huli-huli adong do disi huling-kuling mula ho bere nasumar hamulia adong do no buru ni anak ni akan naburu naso manguli do ke pos maruha di tangyang nami hubok kami do di bagasan tangyang nami so ni do nang dohot di bere nami lima pela nami na mangala burgulo takas di bagasan tangyang nami di bagasan partikyanon ima di panadim ni na tua-tua muna lain nami on si maduang buruk tok katikinan yang roh pasrohan nami o managabi sa ama nagabi sa ina dinalaho manguluho
Dinalaho kahorhaton sadani tua-tua ikut di bagasan sadani roha dia kana maranggi song-songunido nando dia kana merida di nomor hula-hula berburu asal di dok tua-tua tampak nado tapena padu-padu rumah gorga kabarnya kapahupun nami beri nami saya tubuh mandi hamuna anak nabi su dohot buru nama lo marroha di hela nami dohot di buru nami tekas lunga diari-ari nau salpu lunga tumat saya dong dia muna dia kahol soniro alepos doroh nami anggi matujulan ngareo di manadin ni lain nami ima simatumon burung martang yang mahotong tuamat dari batu asa anggia uy di baturu takatiki naneng ro yang kasilas ni roha asa didok sor-soren ni no tua-tua asa busuk ni situ baboru situ kamayatong panay na ito turuhan namin di hala namin ditubuhan na asa tubuhan na koto katiki naneng ro asa marura mahotutoro sibain na gopas berbulung mahotu gijak sibain na jagar mardaka hotu siamun sibain na tongam mardaka hotu hapira sibain na sangap ilo di bagasan tangyang nami asa di dokter seorang nina tua-tua asa lomak ina sini juang lomak mayat tong sunu na buwan sa ito hubungan di pasorakot di hamuna anak nama lomak sari si toka mayat tong diang kapanaan ito asa sa ni solo ben sa matinugo tugotian nunga sa maralaman lain namion saat nahita tong liling mangulu luhut nahita totong di paso-paso raja nami raja ni amang guru asa humulay hami matortor nami dia kahula-hula di hula-hula ni amang guru nami di bagas seperti kenon di doon na tua-tua asa siyagur mula-mula na siyagur mula topa bahan masani mula-mula las padung matu sa pasokan asa lihat gabili ahoras tupahon ni amatan na martua di bata amin yang mangaliat dinalaho manguluson tuaka pargilingon namin di baga seperti kianon asa di doon na tua-tua dinua inatan uliat di game atong udir di pinggam paso amin yang mangaliat di hula-hula ni pamuruan namin bahan masani amat tadi bataman atau tonga masuk-masuk kelulibel babay
Halo, terus sama, jangan para jalan. Iya. Kemudian pinabutan pasak nami dia kaulus serban kaningan sa kami raja ni hula-hula muna dan nahami na magkuni kung ino pinabutan patupahami asa didok sor-sore ni na tua-tua asa jari-jari situalan ni na marsigat janggi di dulu ang tangan di tonga-tonga sa jaguar mohon untuk semua ni pinabutan pasak nami dia kaulus serban kaningan Tuhan tadi batama na magto Tua, horas may tasalhukna. Ba't itu raja nami tanyang mula matutu agiat sila jamur jara sila waktu lapar di bengka mudo ulus gajang ulus nahapar ulus sila rapu asa giat tutu gajang barita gabi gajang nang barita horas di hami kargelingong muna nalaw si tangilong muna hamuna salhukna nasa hula-hula nami alani raja nami tu moliate mau pasak roha nami tu hamuna nungatung roh hamu mabuat akka silas ni roha ni kami marhitehon yang kaperbui ni holong muna didok na tua-tua asa bagok do namar kanto dulok do yang guna berrubian horas mai bajaro salum na kinasa hamuna perlibat gada matong dirajai nama kalea raja nami raja bolon tulangok punduliok pemburu manak songot dia be raja nami pura mudo na hula kami moloro hula-hula mata botoniba manak songot dia be raja nami di haroro nami mata botok kamu adong diruk na tua-tua rasa pokporo na sosakok jadi galia nang Roma kami itu marsompa ke rumah muna raja nami ang giat saat pasok-pasok muna itu kami nagtang lumobi ma tu helanam tu helamu doon tu lumob para nami adong diruk na tua-tua 10 jari-jari po 10 saraw si majujuk Roma hal marsompa muna botok kamu ya sejalalas maruha muna berlagok puso marajai najano di haroro nami sebenarnya raja nami panggilan nami damang kondak sompa na sumaniba nama satu kelas rohani bulan-bulan kami Tuhan muna saya digo hemat tani batama pasu semoni raja nami hatani haruan nami pada bentuk kamuna raja di bulan ujung raja gabi yang kahula-hula muna asa dido na tua ya nakok kamu tu dulu napotan persisuluan lari tuat kamu tu daruan napotan pagawai ngaloman nah tahun yang materi apa dido na tua asa silur manang papa anak muna gabi na udah di tangan muna tuk semoni be dia ka ringi situ suara
ima si palas rohani dan si palas rohani na maguran ng pinasahan muna asa dohorom na sumsor-sorin ni na tua asa gapas din na gulamo na ni saliran oras mahami na magjaro di horong hula-hula muna martaba-taba masinadongan di amuna reza ni mangguru nami badi ta horong hula-hula asa usim puli kami tortor namin di baga seperti kenom asa balik do inamuan nganani mual na tiyo parapan do yang go panatapan baik madi habis tiu-tiu las padu ma tuha saata So lima tu kehadiran namin, mulai narohan namin, tung sisa de papulanat dohita diulot di bawah seperti kiron. Kami tumandang ko si Taluan. Hari ini matutong gabi hapon naman hamaran naman hula-hula buru. Asal matutong hamuhot mas ni Taluan. So ni baraja niya magpuru. Ala adobdo di jalo habi hula-hula bu. Siap nasa hula-hula ta. Haringot ng kaparbuipir do ebe naman lundu. Bolo pituk kolang apala magpuru namin. Nadabotang persauli ang nung sunima wakanya magpuru. Magpersauli honi. So ni ba manulat namin na magpuru. Jadi hula si kami manang upasahan namin. Parbuapir ang giat pir tordini boro nami dohot di hela nami dinok na tua-tua pir pok di bahul-bahul pasalongan pir matur di munar raja namang boru luju-luju nami diang kama pamuan baik na parmusik nami Senarion nung atong masay gudang ima hatang akka pasu-pasu akka boda ima nasi jalo hamu ima sa salut siya hula-hula muna sindohot sa bulan na torok biasa jalani mono kami siya tulak muna marang hula-hula muna mandok ko to sa angiat matotong ima hata pasu-pasu
na di basahat ni saluhut hula apeo muna matong totong martongan isari na cuma isang itu na cuma isang perlu sure hata pasu hata gabe na bilasahat ni saluhut hula apu hamu matotong martongan isari saat basuru saat hotel duga saat hula saya saat batu pakai anjar atau parorata sohoni ma sohon hata pengapuan siap kami tulang perga sinaga bila saat batu hamu betul ma mau lihat matangyan dopat dibata anggiat manyang disudirai makita dengan nami takut munama lauli nadinggan siang dibata mulupi hata najepek dibata kami sohon hata ina dua ma sahat usulu sahat tu tahun ini 300 saul ma hita salutna makita ulau salima dua Leling mangulu dalam saat tuna rasulah. Soalnya mana sana misal kami guru saat matua mula-mula. Tulang dipertikenon tumlas rohanami isyala haratan rohamuna napasaton atapuda tamian tuhani akapergelen mulong imana maritehon nasa 52 abang nami Opuleo Simarmata na burjo dibatikeno tutu nungatung gudang mujarohan hata nauli hata pasu-pasu utamian siya nawat taraza nato saripada nagiat nundu sen hami sen keluarga besar abang namion manduk budak magati tuhan mo katulang yang go upakilo kami tulang dang naalani pampenan nami ulina dang naalani burjo nami mardupuk kamu tulang nami saduna turatan kota alai pakai mudo roh holong nasir amat tariwata las ima di pasar tamu tuhani yang berkelinau boleh tupe Lubirang kami yang katulang, marerupok kamu tulang nami, libubi diulah senario, angguhan mengidong tulang nami, marlakas roh mahu tulang, totong mahu, marlabong musuh mengaju kami jaka pergelang muno. Dona matutu songon dokoni dua ayam lam guru mena tuai lamang tuba. Pilit tadi lonta sadarion dasar tua. Abang namion dan dana petong dangarong nama utungul nama dua sudah marlas di roha aik marjulang mina sebatu aik nei tinau dibantu dan satu tabu hata pasu hata naudi taliang muna salut nama teraza dan kesurpada dumo biturang nabi wono nai bantong apun nabi satu nama tong nabi jauh satu keras nunga sa taulahon tulo sa matuan ni abang namion asibat tong ratu ang rin kami muna sa isabay tong tumagabihan sa orasan sa latong ma diramoti Tuhan wala ti masakan saya akan memerintah masuk dalam salibnya selama mulia. Salibnya
aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Berilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat puji. Puji Tuhan. Di bagai sesadarion kamahita mandok mauliate tuadukan di Tuhan. Ala asi doa tolong di rohani Tuhan. Nasoha duduan jalan nasoha sigatan di bagai samuluta. Boy hita padu-padu ama nahina hulungan di rohana. Sudinai dangalan yang kaguguta papahinatan na digdan di rupa di mana. Alai asing rohani Tuhan nasoha duduan jalan nasoha sigatan di bagai samuluta. Boy hita rohanon tababa kaon linganan para diana pasabukinan. Jadi mahiti siani hatani Tuhan. Nalahu mamurhanto bapak tau dengan para diana pasabukinani. Ubuan masya natar surah di Heber 12 ayat sada bagian B sono mahta. Tapi aku napas sorak roha rodi dosa nangikir makaliangi hita jalan marbingin ni roha mahita marlojong tubagasa paraloan nasosong dicolota. Puji Tuhan. Paingoton nasamuluta, paingoton huriani Tuhanta, paingoton keluarga saluhuna di parsaur matuau di bapak tahun hamod rohata ala marsira kita sianama nahina holongan di rohata ala marsira kita di bagasa gagi alaina porsia dohita di Tuhanta nabuhi mangalio nakaaplapun mangalio sabang miroha mangalio dami duk tataruhan anon bapak utu ngana para jana parsato kinani tarapun rohata di bagasa kami alai di bagasa tikyon adung duna pasorak roha di tikki ngolu ni bapak mulai siapa sahitonna sorak roha muna tarluma bima omak tua di sok di buah kodong ino tudur tuturuan asanain dia malum ima bapak rapak doh oma doh keluarga saluhna sorak ay molo persia hita naum mati Yesus doh kihi sabdok to bihono di dewata do rab doh Yesus nang apka naumat modingi markite ibana ay hatami Tuhan ido na upasatami nuai Tuhan ia mangolu pe hita apka namia rodi haroro Tuhan i datung sumuru kita siana sida naum modingi ay nagtuat ma Tuhan i siapa dua kijam mardonga sorak-sorak marsuara marajani suruh-suruan tarbike masa rumi di bata dung ihe majumolo apka namate di bagasan Kristus dung somani hita na bangolu dobe apka namiyani daiton na mahita rakdohon nasida di bagasan apka obun laho manomu Tuhani tulangitan jadi olah nii saiton mahita rakdohon Tuhani. Puji Tuhan. Saya jaga untuk Jehovah dohon na horuan dohon na hobongon olah nyorodi salin nililem na haleluya. Martaman. Madadati dohami Tuhan madok mau lihat itu adu kamu apalah tuh di bagas botaria. Upah kilalah kami do Tuhan asini roham dohon dengan di basam di bagas mulu nami. Diramu di hono kami sianak karya rilok kumulu sami. Jalan di baku hono kami Tuhan di pogunya lama nona pala tongon di bagasa tikyo. Di siala daun cumolo di ala po amanah hina holongan di rohanami. Siap tonga-tonga di keluarga nang siap tonga-tonga di huriam. Dan tarbai semarsak bulu nami ala marsirat kami siap amanah hina holongan di rohanami. Ala ya dong doho di mata nami pangaluan nami. Adong doho hak urusan nami.
na mga liyaw ng kaapul-apul talumami mani keluarga besar na tininggalhon ni aman namyon apuli marohan na sida asa sabab rohan na sida Tuhan tukta roh kami ima ina aman namyon tungan aparadia na pasatu pinani liyaw madina sida akka roha dami rohan na marpamuloyo asa dapat dina sida akka nauli akka nadinggan dapat pasu-pasu pinatupan yang asin rohan Tuhan no kahumag kami be sakarmen taringo di parabonding ni aman namyon upasahat kami madaging na dohtor di na tuhong humana mga rabot ti orbong ni bakken jala humana bahihihun ibana tuhanguluan na manotong ko di sarili na so manido ng kuryang Tuhan di jabet takos ta Indonesia ng adong di pasaro kato tuhoro hupas na tami aku lima rohan na sida patugu hapos siyaw na sida tan lumobiyang ka na posong na pinili mo dito nga tumani huryang tapay malina sila gugo dohot las ni roha sa buhay jula na sida at kaulaw na linggan dito matungani huryang gereja Pentakosta Indonesia na adong di pasaro kato asa na po muna sila sumartihan surahan di bagasan namin ay no kami dito mo di bagasan nun na sida sonang na sida pinasonang niya sila so maniman ang keluarga tuhurong pasarang at ka namang kahuhong ng Tuhan di pasaro kato di pasarima Tuhan niya manamyo di may na sila doak ka nauli ang kanarik ng markitis yung gugulo hukikir na sila baik siya patuloy taktar malasaya ka nauli ang kanarik na tuhoro pasarang kami liyaw mali na sila Tuhan ang darohan na masyaulongan asa buhay gulaw kami at kaulaw na marunong dito matungan ni buhat namin as ubujang kami mabuhat mo ni bagasang botaryong na manutong may hukro ni salilim nililim na hallelujah Ramadong mahitan ang iyang ali ama namin ali ama namin na di Banua Ginjang sa Ibrabadi ama guarno sa Roma harajaon mo sa Saud maloma ni Rohab di Banutong Morson Banua Ginjang Leon matuhami sa darion ang dua siya mari sa madusan nami sumapanisan nami idusan ni dongan na mardusa tuhami unak kami tugyod tu pangucunan palua mahami siya pangago ay hurang una rajaon duhon magugu rodi hasang apos salilin nililin na hallelujah asin ni rohani Tuhan na Jesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot parsauran na siya to di Purbadia matungan ihitaw sa luhut na mulai siya tikyo sa rodi salilin nililin na hallelujah amen.
Puji Tuhan. Ada bahasa kami mah tutukang asa itu roham kita. Angkat dong, Bang. Aduh. Tapi turun. Satu kita kan boy kan turun. Paskan kepala dulu. Kepala mas. Masuk kupul. Langsung masuknya. Masuk kupul. Langsung masuk dong. Masih ada. Langsung. Pelan. Oke. Kurak kuson. Iya, balur. Kurak kuson. Angkat. Kurang dulu. Pator. Iya. Pator. Oke. Kurak kuson lah. Oke. Masa pas do. Ada petil. Maret de mahita di pasak maulanon selamat paditata saragi. Ai portangisan do portibion. Ai portangisan do portibion. Arsak nang horso do totongisan. Saluma susah kau ditano. Ai ngotingot na ditano. Ipeng tujuh masih rimauki. Paradianan ng paso tapi. Tusi masihol malungun rohaki. Marlas ni roha hokoton biki. Marningo Jesus si pangolongi. Napapatarho sirimo. Banua ginjang si topotoki. Ipetangihon masoharanay. Naman jauhon horog surgoy. Roham parade managam tiki. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tatang iyo mahatani Tuhan ta. Nalau pasangat po na mataon. Ima tuwing anak para di anak pasatok kinari. Sungunong mahatanan na taksulat di pangukapon. Bidu 20 mamuka siya sa pulusada. Saat bidu 20 sada. Rodi pitu sungunong mahatanan. Dungi huida masada habangsa na balga na boltar doho na hudul di atas na. Nabaporos do tano doho langi marado pobohina. Soadong bejupang inganan na sida. Dungi huida maap ka na matei, ap ka na memed nangak ka na balga. Jongjong di jolo ni habangsai. Jadi diuk ka maap ka buku. Dungi diuk ka masada buku na asing. Ima buku hangoluan. Gabe dihumi maap ka na mate marguru tu. Na tarsurati di bagasan na kabukui hobartu na diulan na sidabi. Dungi dilehon lauti maak ka na mate na di sini. Dilehon ng hamatiad do banuatoru ima nangak ka na mate na tiniop na. Gabi di humi maganu marguru tu na niulan na be. Dungi di dabu mahamatiad do banuatoru tu bagasan laut api i. Mahamatiad na paduaho laut api idoy. Manangisa na sujupang tarsurat di buku hangoluani. Ima di dabu tu bagasa laut api i. Dungi huida ma banua gijang nai baru. Doho tano nai baru. Ay nunga salpu banua gijang na parjolo. Doho tano na parjolo lauti pedang hadongbe. Jala huida ma huta na badia tua siya banua gijang siya debata. Ima Jerusalem nai baru. Na pinature songonoroan. Na sinanggulan madapoton harajaan na.
saman si marmata Tuhan debatado namano paho. Tu jalatot di porbadia do nama Joho Tuhan Yesus Kristus do nama nobus dohot na paluaho ko. Jalatot di porbadia do nama Joho tuhurianai dohot na mga ramoti orbuk ni bakem dohot na pahihihon ho tuhanguluan na manotong hot rodi saliling nililing na haleluya. Martang yang mahita. Alia manami na di Banua Kijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say sao malomo ni roham di Banotong Oson Banua Kijang. Leon matu kami sarerion hangulua siap hari. Say sama dosa nami sama panes nami. Di dosa ni doman namar dosa tu kami. Unak kami tu gitu bangun cunat. Pandua mahami siap pangago. Hai hoda punarajaon. Dot tagugong. Rodi hasangapos saliling nililing na haleluya. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dot parsauran na siya to di porbadia. Madong adi hitaw saluhut na haleluya. Amin. Pasatami tu bonan yang suhuton. Mulo neng adong mandohata. Pasatami.